Banyarwandakazi, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Karinga FPR wapfa amatora. Ikiganiro mwateguriwe n'ubunyamabanga bukuru bwa MRD Washington DC kuwa 17 Kamena 2024. Nge ukibasomera nk'ibisanzwe ndi Imirimbanyi Muhima. Iyi mpyisi mahuma imaze imyaka n'imyaniko inywa amaraso y'abanyarwanda no gucura inkumbi mu bana barwo, none aho amazi amaze kurengera inkombe irimo gushaka guhisha ya sura yayo y'indyanyama carnivore ikihindura impyisi yuza ibyatsi herbivore. Uyu nta wundi tuvuga ni umwicanyi Paul Kagame. Karinga FPR wapfa amatora. Amatora nibwo buryo bwonyine rubanda ikoresha kugira ngo ishyireho abazayiyobora, kugira ngo barengere inyungu za buri wese, banashyire mu migambi gahunda zibereye buri wese nta vangura iryo ari ryo ryose. Ubirenzeho akabibazwa kandi akabihanirwa n'amategeko. Bityo rubanda yo yambuwe uburenganzira bwo gukora amatora mu buryo bwisanzuye, ihamagarirwa gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kwigizayo uwo ari we wese uyibangamiye muri ubwo burenganzira bw'ibanze kandi ndakuka. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi aba ashaka kumurya. Bityo rero buri muntu wese wiha uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda aba ashaka kuyirya. Biragaragara kenshi ko hari abitiza izo mbaraga za rubanda bakazikoresha mu nyungu zabo bwite. Ibi kenshi bikunze kugira ingaruka nyinshi mu buzima bw'umuntu, kuko bisaba igitugu kinini kugira ngo ucecekeshe rubanda uyihuma amaso. Bisaba kubeshya no kumenya kurimanganya. Mu mateka y'u Rwanda ingero zirahari kandi nyinshi. Muvoma iharanira Repubulika na Demokarasi MRD igiye kwerekana rumwe muri izo ngero ku butegetsi buriho mu Rwanda muri iki gihe buyobowe na FPR ikuriwe na Paul Kagame. Inshingano ya mbere z'ibanze ya MRD Muvoma rubanda ni ukurengera uburenganzira ndakuka bwa rubanda. Muri ibi bihe rero u Rwanda rurimo kongera gukina ikinamico y'amatora no kwimika umugeni Paul Kagame nk'umwami wa Karinga, nouvelle formule yihishe muri Repubulika. MRD ihagurukiye kwamagana icyo gikorwa kigayitse kuko kirimo koreka u Rwanda mu icuraburindi niba amazi ataramaze kurenga inkombe. MRD itanze impuruza ihamagarira rubanda yazahajwe rwose mu myaka myinshi ishize iri ku ngoyi y'agacinyirizo kwiyandayanda ikishakamo imbaraga. Ibi bisaba ko rubanda ivukamo intwari z'ibiharamaga zikayiyobora mu rugamba rwo kubohoza no kurengera inshingano z'ibanze, ariyo nzira yonyine yo kubaho mu bwisanzure. Mbere yo kureba uko rubanda yakwijajara, reka turebe amateka y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Tuze no kurebera zimwe mu ngaruka mbi byagize kuri rubanda, hanyuma dufate ingamba zo kubishyiraho iherezo. Amateka y'amatora mu Rwanda. Bigaragarira buri wese muri aya matora y'ibihumbi 2017 hakomeje gukumirwa abashatse bose kwiyamamaza. Diane Rwigara yarafunzwe abizira. Padiri Nahimana n'ikipe ye bangiwe kwinjira mu gihugu cyabo cy'amavuko ubugira kabiri. Ahubwo haje kugaragara abantu babiri aribo Frank Habineza na Filipo Mpayimana tutamenye aho baturumbutse, babona ibyangombwa byabuzwe n'abasanzwe baba mu Rwanda. Cyakora amakinamico aba menshi, rubanda ikabireba ikituriza ngo ibone ko bwacya kabiri. Twibutse ko itegeko nshinga ryahise rihindura imyaka manda igomba kumara, ahubwo bugena manda imwe idasanzwe yagenewe Kagame wenyine ngo imuhe umuryango umufungurira kuzaguma ku butegetsi kuko manda zavugwaga zahindutse.
ariko se ibi hari ukundi byakwitwa uretse igitugu gikabije kinarenze ibindi twabonye mbere? Ibi rero nibyo turi kubona bidukinirwa mu maso ubu ngubu, nicyo bise amatora yo kuwa 15 Nyakanga 2024. Nubwo abenshi bitadutunguye, abandi bikaba baremeye kubyina uwo mudiho nubwo bitabahiriye. Nyamara umuntu arabeshya yageraho nawe akibesha ubwe. Ingaruka zo kugira ubutegetsi budashyizweho na rubanda mu matora adafifitse. Icya mbere, ingaruka mu rwego rwa politike. Ubutegetsi bwa FPR iyobowe na Paul Kagame muri myaka 30 ishize, tubonye budafite aho butanuye na gato n'ubutegetsi bwa cyami bwahozeho mbere ya revolution muri 1959. Bikaba byerekana neza ingaruka mbi zo kugira ubutegetsi butashyizweho na rubanda. Ubutegetsi bubangamira ubuzima bwa muntu mu nzego zose z'ubuzima, bubuza rubanda amahwemo, bwibasira uwo ari we wese bukeka ko yajijura rubanda, buhungeta abantu, burabarigisa, bubaburiza irengero, bubakorera iyicarubozo, bubambura ubuzima n'andi mabi yose kugira ngo bukwirakwize iterabwoba burushaho gutinywa. Buriya butegetsi burironda, burikubira, ntawe bwizera, bwubaka icyo kera bitaga akazu ubu noneho kabaye akaruri bamwe bita agatsiko. Bwishakira umutekano ku bubi no ku bwiza, buhemba neza abantu bake baburinda, busumbanya rubanda, bugenera uwo butezeho kubukeza no kubwamamaza, burengera uwo ari we wese, burenganya uwo ari we wese, bwikanga ko atabushyigikiye, bwidoderaho ikoti bukisingiza, bukumva ko ibyo abandi babunenga atari byo kuko buba bwarahumye amaso, bwaravuniye ibiti mu matwi, bwigira iziringiro rya byose, bukiha amanota menshi, bukibwira ko aribwo bushoboye abandi badashoboye. Bwubaka akazu kenshi gahereye mu miryango y'abayobozi ku bana babo n'amashuti yabo. Ingero zifatika ni ku Rwanda na Uganda y'ubu. Mu Rwanda abasirikare bakuru bose ni ubwoko bumwe, abarinda umukuru w'igihugu bose bava mu bwoko bumwe. Abana ba Kagame Paul bagabanyijwe imyanya ikomeye mu gihugu, ndetse umwe muri bo ashinzwe kurinda se umubyara. Harahagazwe. Ubutegetsi rero nk'ubu ngubu ni ubwo kurwanwa aho buva bukagera. Kabiri, zimwe mu ngaruka zo mu rwego rw'ubukungu. Ubutegetsi butashyizweho na rubanda bwikubira ibyiza by'igihugu, bwigenera imishahara miremire, bunyereza imitungo ya rubanda, bukenesha rubanda ngo itazabyura umutwe. Bwibanda cyane cyane kushatse wese gutera imbere, aho butabashije kumusubiza hasi buramwica. Ibi duherutse kubibona mu bagwizamutungo bari barahungiye mu gihugu cya Mozambique. Ubutegetsi nk'ubu bwirinda ko hagira ubugenzura, ariko bwo bukagenzura abandi. Nk'ubu mu Rwanda ntawe uzi umutungo wa Paul Kagame n'urugo rwe. Tubabona gusa basesagura imitungo ya rubanda, abana babo bagura amazu ahenze nk'iyo Cyomoro yaguze muri Amerika, bagena imodoka zihenze nk'iyo Ange Kagame agendamo, bicururiza uko bashatse. Nka Paul Kagame agira indege nke akodesha na leta, bigatuma akora ingendo uko yishakiye, naho yagakwiye kohereza abandi ajyayo kuko buri rugendo rumwinjiriza akayabo. Ubutegetsi nk'ubu umutungo wagafashije mu bikorwa bifitiye inyungu rubanda bawumarira mu kubaka umutekano w'agatsiko. Nk'umutwe urinda umukuru w'igihugu ugizwe n'abasirikare benshi kandi bahembwa kurusha abandi, byongeye bakironda kuko n'ubwoko bumwe gusa. Umukuru w'igihugu wakagombye kurindwa na buri muturage wese kuko bamwiyumvamo, ahubwo arindwa n'ibyicanyi bimeze nk'ibinyamaswa bihungeta umuhisi n'umugenzi, kuko aba yikanga ko yagirirwa nabi na rubanda aba yarahemukiye. Ubutegetsi nk'ubu aho kugira ngo bubereho rubanda bwiberaho ubwabwo. Uko byagenda kose ubutegetsi nk'ubu ntabwo bushobora kuramba.
nuko abantu badakunze kwigira ku mateka. Nta butegetsi bw'igitugu bwigeze burangira neza kuri iyi si. Ingero ni nyinshi cyane, na FPR amaherezo ni mu nzu, kandi ibimenyetso biragaragarira buri wese ko irimo igeze ku iherezo ryayo. Hakwiye gukorwa iki rero? Ibibazo by'u Rwanda bigaragara ko bishingiye ku butegetsi, kandi amateka y'u Rwanda ari aya vuba ari n'aya kera atugaragariza ko bamwe mu banyarwanda babashije kwikubira ubwo butegetsi, bakikubira ibyiza bya rubanda, bakabisangira n'abambari babo. Aba akenshi bagiye biyambika iturufu y'amoko n'irondakoko kugira ngo bamwe bo muri ayo moko bakomokamo bakurikire buhumyi kandi bakurikire utunyungu bababeshesha, ugasanga barakinagajwe abasigaye. Iyi ngirwamatora rero igiye kuba mu kwezi gutaha, ntacyo imariye cyangwa yahindura ku mibereho y'abanyarwanda. Nako si amatora ngo ni ugusohora umugeni. Ese ubundi kuki abanyarwanda batora uwo mugeni Kagame na FPR kandi nta cyiza na kimwe yabamariye? Yahekuye abanyarwanda bose kuva yatera u Rwanda mu Kwakira ku itariki ya mbere muri 1990. Abatutsi bavugaga ko ije gutabara ibagira ibitambo, abandi irabiyicira kugira ngo ifate ubutegetsi. Abahutu bayihunze ibasanga muri Kongo irabarimarima, inzara iravuza ubuhuha, tutibagiwe ko iteranya abana b'u Rwanda n'abaturanyi babo bo mu karere. MRD rero nka muvoma irengera inyungu za rubanda ntabwo yakomeje kurebera, ntabwo yakomeza gushyigikira amatora y'ikinamico aheza bamwe mu bana b'u Rwanda. Ntabwo u Rwanda rwabaye ikinege ngo habe umuntu ubeshya ko ari ushoboye wenyine arindagize yice ushatse wese kwegera intebe yicaraho. Amateka asharira abanyarwanda twanyuzemo ntaduha igihe na gito cyo gutegereza, ntatwemerera kureka uwo ari we wese wakomeza gukina ku mubyimba no ku maraso y'abanyarwanda, ndetse ubu n'ay'abanyamahanga duturanye. Amaraso yamenetse arahagije, ikinamico yakinwa irahagije, nta yandi dukeneye. MRD itanze impuruza ngo uyumvamo wese imbarutso yo guharanira ibyiza na demokarasi na repubulika ahaguruke. Ahari abagabo ntabwo hapfa abandi. Imana ntiyaremeye umunyarwanda kwangazwa ubuziraherezo. Inkwakuzi rero muri hehe? MRD ihamagarira rubanda gukanguka ikareka kubeshywa. Igihe cyo kwihangana cyabaye kirekire. Rubanda nihaguruke yisubiza ibyayo inyangabirama ziyitirira. Abahemukiye rubanda ni igihe cyo kuryozwa ibikorwa byabo. Nta buryo ibya rubanda ngo abiheraheze, byanga bikunze biramugaruka. MRD ihamagarira abagabo n'abagore bifitemo ubushake guhaguruka. Igihe ni iki ngiki, nta kindi dusigaje uretse kubona irangira n'ihirima ry'ubutegetsi bw'umunyagitugu n'umunyamaraso Paul Kagame, hakwimikwa ubutegetsi bukwiriye rubanda. Harakabaho rubanda yigenga, harakabaho Repubulika y'u Rwanda. Iri ni itangazo rikorewe Washington DC ku ya 17 Kamena 2024, itangazo ritanzwe n'umunyamabanga mukuru bwa MRD.